Thepi, Aprangsi Berta Thepi Arjuitha. Birsingki hawar phan panong singdeng sirkep lokachar liji awar sai kangku. Revolving fund pen haro isi. Self help group atuma phan sirkep ke batangka kiron. HSLC Asad Lang DAV Higher Secondary School a center along Pirangkia Phan Padamong ide. Assam State Urban Livelihood Mission Society pen kepanong revolving fund paroisi self help group atumapan si kasuri kep kepatangka keron Difu Municipal Board atung pen patir pipon si pinitara langso ke page klam long mirjeng acetaya long paroisi self help group atumapan si kasuri kep kepatangka CM tuliram rong hang cetong dunsi suri kep sanction order alu kapajer bangso amai cheng cia prang paroisi SHG atum tara langso kapang tiar sai kedeng Maya long CM kaning jeting ke ingdeng plike pratrok ke YF ketalon along penangan MP bangji lasong bong Bollywood actor Sunny Deol sitame ke bangji pan cingki atlo an parta festival estek helipad pen di puang kangki jui ke lang along ji warsai doji inut along sika suri ke thom lapen bang powechi che thap long chotji udi purong sebiar lo ke pater tede ji pan hiti along CCTV camera pangnipo jongsi komane pater pulote adai NG puta CM tuliram long hang ningje Dipualong niltum non rabjin pen sanction lo la dipuan kangan arbanirian lo make itu CC camera dipon aja hasil penting pon lapen ke mana yang si aketer ke wara rat pelong niltum kal mo to mas council pen di election ke ana MP tu mahang la kajilo senil do ta hang ko lang dengan dujelam do lapen ke lada ka MP dan ang bunji pulo sigi ma MP Norris ke doa na MP ke dak so festival lang bunji pon silang tu dablang cak na pulo si waktu apa re tipian dengtong alhi tuman ke hang ne lake agriculture society kumsi chini pola pendil tum na share kuri pon itu mandanang salah macam apa mas ke bang yang ke dak si alhi tuman da me dak lang pen si kacela itu kalau sudah teklo aprang nangai dun aluhi tum pen non ako nangai dun aluhi tum kacela si teklo Amri constituency ke parlo Birsingkia hawar along aprang pen halada aratum akari high school nang jipu ateng pininganing kan pen sirkep ang deng aparman inspector of school Katarson ingti assistant in school inspector along lamthe long ponsi sirkep ang deng kechengsi ang deng ingpu pontanglo bangso asai Amri VDC chairman Basakro, pen ribbon ing TP aphan ponsi asaihem in pupon. Ajay mek along CDC chairman Dilip Singh Hanse, Amri KCS me Pu Harlinson Ronghi, SGB Birsingkia Hawar Divanteron, Amri Sport Association Winchester ing Tilapen Pregjam Rong Asaratumta Chitong Dunsi Ningkarong ang tek chipaklang. Pininganingkan New Station Kechengsi non amat banging koy rahini. Lo Charlie Somar atum amen chethabdun lapen bang kep Lo Charlie Somar atum amen chethabdun ji aphan kachuningri bang sopor chuhang lasi karbiang lo autonomous council kichari ke thegi dingatum cherap chetu dun ji aphanta kachuningri non kedo bom secondary education in charge karbiang lo autonomous council CM tuliram ronghang aphanta radatum aphan kamatha pen prabjin pen sai ang deng kedeng pon ji aphanta halada aradatum chuningri lapen prabjin pen bangso asai deng pon popusi hada aradatum ning chepathe chepaklang umpanai pen David Sonteron news fast karbiang long atumini lip case a branch atum choki hala police station along OC ari deng pinpur alo pajirdam pinpur alo along ke jonga tengke nilip ahawar along drug mate arakia hormu ke nam lapen ke joraphai ke ongnai ajoinesi ke khangdun jia phan pumatha si choki hola police station OC along pinpura lo palida lasi bangso hawar malo drugs ke cho lapen ke nam ke khangdun jia phan bangso along nang cherap cheto dun jia phan nilip ke SA branch asong japo atum tuning ripon lason drug ke jor lapen ke nam atum aphan prabjin pen kiri ke tarlip jia phanta kengkam chejor pon poputa chingkrin labang so hawar patheang jia phan mate kahing no asai ke klempen kapawe jia phan chi siklo non amat owe kimi drugs ke jor lapen ke nam atum aphai nang bat bom tanglo puta pachini
HSLC asat lang ke damtang ni phai ke bar ni pen sat lang ke tok chenglo sonsi di phualong pangrumpet pen ke thama center do Rainbong Home HS School, Bob Boys HS School, La Pendievi HS School, Lason Apora Hot Perangke Birta, ke pangrum dun na hot, hadak than bangatum center ang kangalong amatsi padam long le, Lapen Aronavi Pojoine, Clarda Birta, long le det, Lake Dievi HS Center Henlo. Sita, Rainbong Home, Lapen Bob Boys HS School, along Kedam long. Lasi Lason Pulote Press of Freedom, Aja Kongkonat Law. 4 pillar of democracy around Konat law. Athe Satlang ke tok along ke Clardak Kachini Japhan Pulote Perangke Tumke Methang Asai Humri Bek Pol Anparta CCTV camera Sitame Romarlo Ave Afonsi Theklong Sita Hongkedo Difupen Pankaj Deka News was Karbi Anglong Center Difu B into code to হৈছে B20472 আৰু আমাৰ স্কুলৰ যিখন ফিডাৰ স্কুল আছে টোটেল 16 এটা বৰ ডাঙৰ চেণ্টাৰ হয় আৰু টোটেল কেণ্ডিডেট 576 তাৰে হৈছে বয়জ 289 আৰু গাৰ্লছ 280 মানে প্ৰেজেন্স আছে এনে টোটেল প্ৰেজেন্ট আছে 7জন এবসেন্ট আছে বাকি সেইখিনি হ'ল 569 প্ৰেজেন্ট আছে টোটেল কিমান Total 576. Present আছে 569. 7জন absent আছে. 7জন absent. 7জন absent আছে. তাৰে ছোৱালী হ'ল 3জনী absent আৰু ল'ৰা 4টা absent আছে. হয়। মোবাইল বা অন্যান্য যিবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ আছে আমি মানে সোমাব দিয়া নাই তাৰ বাবে আমি বেনাৰ লগাইছোঁ পোষ্টাৰ লগাইছোঁ আৰু সকলোকে এই কথাটো অৱগত কৰি দিছোঁ ইনভিজিলেটৰসকলকো অৱগত কৰিছোঁ যে এইবিলাক ল'ব নোৱাৰিব আনকি ইনভিজিলেটৰো ল'ব নোৱাৰে সেইখিনি আমি ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড কৰিছোঁ আৰু CC কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি CC কেমেৰা ইনষ্টল কৰিছোঁ গোটেইবোৰ ৰুমত দিব নোৱাৰিলেও আমি 4টা ৰুমত আমি CC কেমেৰা ইনষ্টল কৰিছোঁ Pinia Birta Lansi Pajodiglo, Domitame, Cardom.